sabranosti, u skromnosti i upornosti. To je jedna velika činjenica koja, kao što je rekla i moja draga kolegica Kovačević, zaista može našim mladim generacijama služiti kao uzor. Da se sa radom, dugim, upornim radom, savjesnim radom može postići vrhunske rezultate u skromnosti i u odricanju. Taj primjer vaš zaista je dragocjen. Za ono što ste vi postigli potrebno je jasno bistro oko i čvrsta ruka. Vi ste pokazali i jedno i drugo i s te strane isto možete biti uzor mnogima i mnogima u našoj Hrvatskoj koje je zaista potrebno mnogo bistrih očiju i čvrstih ruku. I još jedna mala primjedba. Filipe, ne znam da li znate da na grčkom ime Filip znači onaj koji voli konje. Vi ste vaše konja s pataljkama očito zavolili, svladali i u tom smislu zaista ste opravdali i svoje ime. Još jednom vam srdačno čestitam i uručit ću vam te plakete Hrvatskog sabora da znate da je najviša institucija hrvatske državnosti i tekako cijeni ovaj vaš prekrasan rezultat. Eto, čuli smo zaista zanimljiv podatak kojega je ko zna od kud izvučen.